Sitong waktu para tretan sat badan kau amun jakin. Bada andik tatang ke Habib kentong ki tatang ke semua pencoleng wak. Ngicu ada roman Habib kan. Masuk ke den. Ngicu ada roman Habib kan. Kilo lak ngalak Habib tu mau masuk. Siang kita terkerjat ngeram ke beban kasor. Ni kata tangke na maring beban kasor. Sampun kilo keluar di beban kasor, bada utusan dari negara India. Ser negara India kentok orang setero minta ustad tugas. Lamba Habib kentok ngirim ustad tugas ke India. Mate ustad tugas minta agente. Okay. Sampun Rabu bada apa ke kakek dari India jauh. Anu ustad se India ke sama mate Habib kuna minta agente. Oh ya bada. Ke imah Habib ya beban kasor. Wah masalah maleng. Ngeco ada ke Habib. Yerat bitami. Sanla keluar audu pajang dorokat tentang sejadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Audu pajang dua rakaat surah mangkat. Wis lar mangkat kakek salah ngeco tentang Roma bin kota ayokom. Aku mengkakek kakek norok ke India. Tadi ustad tugas. Tadi ustad maleng. Bani santri bani. Nah penceretan tadi wali ng India. Tati wali ilmu ladunni ilmu ni kalibat berokan Habib king audu sekalan apa jang sejadahnya Allahumma shalli ala Muhammad lebat niat ban semangat Habib Abi Bakar ya Allah tati yakin nika ulama se banyak manfaat nang negara India mangkat maleng